Hei All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achiar tu CVL Ruata G20 Business Meeting Mizoram in Athenchu Voin Hian Mizoram University Tran Anidon Union Home Minister Amit Shah Chuan Tun Thalai Hola Zo Khosang Assam Rifles Omnatur Ahongdon Marchak State Pathum Nagaland Meghalaya le Tripura Assembly in Thanavot Tate Voin Hian Chiar Aniyang Khovel huapa pile putaro chundam doin hlan chon choi vulna turin khompui masaber chu voin hian Gauhati Assama nga ani Group of 20 G20 Business Meeting Aizola tel tur ramsang sang palai te chu nimin chonudar ni le chan ve khan Mizoram an lo thleng voina Mizoram University Tanshila Business Meeting tel tur ramsang sang palai te chu nimin chonuher khan lengpui airport an lo thlenga Tlailama Raj Bhavana Larsa Buat Sain Mipoimo Sang Sang Tenen Zandria Ankil Hawani Chief Minister Puzoram Thanga Chuan Nimina Chanchin Bumite Akomna G20 Business Meeting Aizola Nga Tur Angai Poimo Tur Zinga Maule Rua Puantale Thiam Nang De Chualama Thil Siam Te Atel Tuasoya Thiam Nati Mason Na Lamle Sumdo Na Lama Bultan Na Nursing Le Paramedics Urban Planning Le Infrastructure Lama Insorbing Anidona Tia Palai te chu Mars ni thumjir top ni achapchar kut manna antel don ti asoibok G20 Business Meeting MZ iwanga tura hian Union Minister of State for Commerce and Industries Som Prakash le Minister of State for External Affairs Dr. R.K. Ranjan Singh te an lokala Chief Minister Puzoram Thangale Sarkar Hautulu te po antel donani G20 Business Meeting atan hian ramsang sang som pasari atangin Palai Somruk Pangan Local Base Ania State Pona Train Palai Som Paruk Telin Mizoram Chunga Sumdon Nalama Bultan Mek Somriat Pangan Tel Don Bok Ani Business Meeting Atana in Buat Sain Hi Sorkar Tlomai Pole Mimalten Chirang Shang in Kalpuya AMC Malagna in Veng Shang Shang Ti Fine in Tlomai Polan Tok Chuak Cha Kong Pui Siam Chatle Kopui Chei Moi Kong Apo Mishang Shang An Tok Bok Ani Nimin Khan Hero Motokor Chuan and CSR Scheme Hero I Care Noya Mizoram Police Nena Motorcycle Bike Za an Hlana Home Minister Pulal Chamli na Hovin Am Venga First MAP Grouna Man Ani Pulal Chamli na Chuan Hero Motokor Ten Phaltaka Mizoram Police Mantur Bike Za Lai Mai an Pechu Lom Thuasoya Sarkarin Sumhar Sana Wangin Thil Tam Takati Theilawa Midang Puina Awang Tein Thil Tam Tak Adong China DGP Pu Deves Chandra Srivastava kai hruainan hnuaia hetianga police te mamo tak mai an nei ta chulom omati thuasoya tuna bike za hi chengloi somsari pakoman ania meichhele no pangte an harsana puina na mantur ani Mizoram Police Hilir Thaile Housing Quarters lama an pache me mani atia Home Department mo phurna alak tira changin hemikonga hian thei to pachuat hu asoya Project and Siama an Beisayang hi an lanay thay cheri lo ni in Home Minister Chuan asoibok. Tundin muna hian lir thay jasari som thumvel policein an neya za som thumvel chu man lay thay to lawaniya mun sang police station te mamo an pe mai thay lo hi sheo mati thuasoya heng bike za lai hian police te chet vel na hian ol samna na sata ka thlen thay abeisay thuasoya Pulal Chamli na Chuan Hero Motokor te chu Mizoram mi puite poindu saklet ve turin angen bokani heng bike te hi meiche himna konga na thona na mantura tiania Hero Motokor hian CSR mangin thildang tam tak Mizoram Sarkar tan an lo ti to bokani heng motorcycle za te hi Mizoram Police IO in IGP headquarters Puzon nei lai na lo donga Mizoram Police unit tin hena an mamodan ang zela semrual sa chu pek chu ngalania Pulal Chamlianan availiam ngal ani Union Home Minister Amit Shah chu tun thani som pasari khian Mizoram aron zindona heta hian zo khosanga Assam Rifles omna tur hongin laldenga center sakna tur lung aphum don Chief Minister Puzoram Thanga chuan chanchin bumite akomna he thu he soya Union Home Minister Amit Shah chuan zo khosanga Assam Rifles mun tur le aizol khopuya laldenga center sakna tur lung aphum don ti asoyani Assam Rifles te hian kumsang khajakwa som pasari atang khan AR la muale khatla hi anlu atan toa zo khosang rama Assam Rifles in son hi kumsang ni somporiat in thandona MNF thu tiam zinga mi ania
February kum sang ni somni khan Union Home Minister chuan Assam Rifles ta chu sang ni somni mei tharal ma in son turin lo hriat tir to ani Nimin Khan hual ngo mun khua a panchayat Bhavan Ration lakna mun nget siam masak ber chu LAD Minister Pukela Rinlianan ahong DLAO Aizawl District Pilar Hruai Tluangin Technical Report a pek danin hem panchayat Bhavan saknan hian LAD hnuaya RGSA hnuaya chengnuai somle RD Department hnuaya Material Component chengnuai li sen ani thosoya panchayat Bhavan kong ana hian bufai pek chhuana mun Fair Price Shop le Information Room omin chong khana hi income na mun tura buat sayani thuasoyani Minister chuan panchayat Bhavan chu VC ten diktaka khuale tuitatana rowan rel na mun tura duana ni thuasoya Supply Department kai hnoya Transformation of Fair Price Shop hnoya Permanent Fair Price Shop atan chong hnuai ber an ruam manlea Mizorama Permanent Fair Price Shop masaber Mundang enton tur hual ngo mun khuain an nei ta chu alom pui thua soi bok ani Additional District and Session Judge Kam Judge Fast Track Court Scholarship chuan kumin January le February chung khan civil le criminal thubuai somli panga aching fel thubuai lian zuala remna na deu pek jinga hian ro nei sanga bil khothir saron veng chu kumting lo khuai khem chungchang thubuai Section 4 Pokso Act noya thiam lo changin kumsari lungin tang tur le poisa cheng sing ni choi tura rem ania RM lalnun lima scholarship veng thar le Tom Lawrence ngai oma kon pui veng thar ta chu no pang khuai khem thubuai Section 6 Pokso Act noya ve thiam lo changin kumsom ni lungin tang tur le poisa cheng sing ni ve choi tura rem anni Thomas lal thamuan lungdai chimveng chu tual tha thubuai Section 302 IPC hnuaya thiam lo changin damchung lungin tang tur le poisa choi tura rem ani bok Nimin Piak Khan Khozol Wildlife Division na thokten Champhai District Vapar Khodaya Sajakap Tuapu Mungzua kumsom thum pangale tin suandam kumsomnga pariat vapar khwa ve nia in chhal te chu anman sakap tu te ba ka an silai pani le sajim na atana an man ui pali anman tel boka sajake ji somthum velarit kap tua pu te hi thubuai siam sak nga lan nia Chief Judicial Magistrate Champhai Court a kalpui an nia court thupe kangin saza hinimin chundar som pani khan DFO complex a pulal hlupuya Champhai District Honorary Wildlife Warden in ahar ralani saza hi Mizoram State Animal ani ba ka nungcha hum halan huaya schedule 1 jingami ania akap tu te hi court in thiam lo chantir chuan arei lo bera kum thum chung lung in tan tir thei ania tan rei chung hi kum sari thlengpo ani theya lung in tan tir ani ba ka tangka cheng sing ni sanga choi tir rem thei anni bok ani chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Marchak State Pathum Nagaland Meghalaya le Tripura Assembly in thanbuat saizo ta ka vote chiar turin ruamana engkim pei fel ani toa tukin jing daria ta chang hian postal ballot atangin vote chiar tran anianga vote thak na khol manga vote thak te chiar chhun zom aniyang Nagaland le Meghalaya Assembly in thana hian February ni somni pasari thotran ni khan vote thak aniya Tripura chuan February ni som paru khan vote thak ani vote chiar na tur mun tina ven himna thatak buat sai ani khovel huwa papi le putero chundam do in hlan chhon choi vulna tur in khompui Shanghai Cooperation Organization SCO hnuaya B2B Global Conference and Expo on Traditional Medicine masaber chu voin hian Guwahatiya Assam Sarkarin athengdon he thuinimin khan Union Minister of Ports Shipping and Waterways and Ayush Sarbananda Sonowalan chanchin bumi te hena soya Union Minister chuan he khompuya hian member ramsom pathuma tangin palaja somngan tel tur thwa soya nilo o tur he khompui hi ramdang point biak mu theina manga an chim tur thwa soi bok ani Sonowala chuan SCO chu kumin hian India na kai hruai thwa soya mihring hrisel na thazo ka vonna atan pile putero chundam doi man ani theidan soi ho turin he khovel huap khompui le chu tiang dam doi pho chuana masaber chu India chuan abuat sai thu Sarbananda Sonowala chuan asoi bok ani he hun honna hian MOS Ayush and Women and Child Dr. Mahendrabai Munjapara te Myanmar Sarkara Health Minister Dr. Ted Kaing Winle Maldives Sarkara Deputy Minister of Health
Safia Mohammed Said te an tel don ani chanchin thar puan ti top main chanchin tlang pui G20 business meeting Mizoram ene thlen chu voin hian Mizoram University a tran ani don Union Home Minister Amit Shah chuan tun thalai hola zo khosang Assam Rifles omna tur a hong don Marchak State Pathum Nagaland Meghalaya le Tripura Assembly in thlana vote tla te voin hian chiar ani yang Khovel huwa papi le putero chun damdo in hlan chon choi vulna turin khom pui masaber chu voin hian Gauhati Assama nga ani chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani